ni kigamba ngu zibezirisha ibirize kiro Ceyamaani ogu abinarwa mu trading center ya Cyenjogera kushemererwa abazugu niho bamutungire bakamusyaho butobo babintu binde sente konka batwireho nje batwireho ndwara atanu barebera nsanzi no kumwihango kingozereyo icoro bana ngabande umujye ni ngwenda andere kiti kingo hanzo ndiza ndimo bangora umunsaho mbenye naho gumucumuramo wanje kingo hansi kintaka ayigura bareba biyirukanga nyitera dukita hariya umukuru wanje yongwerirwa kagwe beza abasaha 3 z'icoro nayicora Mr. Bihayo Lawrence arikuvuga pikihirihiri yangira ati mukuru wawe bamutemara atkanda batemu shitwa tingo manyahibaraga cyarenze kutera Ceyamaani ne abanabisi kugira ngo n'abantu ngo bariyombi kusaka Ceyamaani w'entebe ya kashatu we cyangeki yasina simwe yajumirwe kikore kibiro mu cyanga cye kandi yarabura abo bona batakwenda gukora sombeno nintero muranga umbantu bona ngo abantu bezumbira mu mirimo bakore bareke kukunde by'abandi kandi ni saba government tuongere ukumi muntu kugira ngo ni muko mukashishe taranywa mizi nani harati ne ngwene cyo nicyo kirisire ensiyo na yatabanguka yona yasise itwagera kuri jiro mu mwanya ogu uri kutekatekwaho twasiga bamukwata gashaka Juliet Charles Sima.